Tigni kendo nyako Ramogi Juang. Luro kwako gwenge mag Lobo-Ingare e sub-county ma Samburu West tok Jomaundu michich ni gin jokuodhok monjo dala mane en jagoro mongirore e migao mar pur Dr Richard Lesiyampe. Jomaundu go ne geto dala Lesiyampe mosebedo kaka kama ikane jamni e seche magotieno nikech nok mararita e gwenge go. Kata kamano obila mane rito dalano nogeng'onegi mane ok gidonjo. Jodak makono koro ochwalo ywak margi ewi nok mararita kamane en jagoro mongirore Lesiyampe koro kwayo sirikal mondo otiek chuth kuo mar jamni. Ma en monj maradek motimore e juma achiel ndalo machuok kende tok kane oneg obila moro e gwenge mag Morijo. Jana vile nimefamia akakuja kapika nyumba mpaka tikashinda ni nini. Hebu angalia hii. Karibu sasa 20 nyumba moja tu. Jana walikuja kujaribu kuchukua ng'ombe na mbuzi zenye zinalala hapa. Hakuna manyata nyingine kuna stima hapa, ni manyata hii mzee. Sasa usiku jana walikuja wakatufamia. Tumilia ya kutosha. Tangu election. Nasema tu hii kitu iko bado iko inatusumbua. Wasamburu wengi wamekufa, more than 80 wamekufa. Mama wamekufa, watoto wamekufa. My home was attacked last night by marauding bandits. Cattle rustling is a primitive method of capital accumulation, and this must stop. The landscape of Samburu West is tethered with death, with fear, with trauma. Every week, every month, bullets ring all over this area. Your minister in charge of internal security, they have failed because nothing has changed. Obile County